Bahugiye Kagari ka Mutandi mu karere ka Gicumbi amaze imyaka ikabaka 5 ategereje isakaro yemerewe n'ubuyobozi ataribona. None impungenge ni zose ko iri tumba ritazamusiga amahoro. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buvuga iki kuri iki kibazo? Byose tugiye kubikurikira muri iyi nkuru. Ukigera mu rugo rwa Bahugire utungukira ku kazu gato cyane kagizwe n'icyumba kimwe na saro, abana mu n'umuryango ugizwe n'abantu 8 bitwikira umutaka mu nzu, ibyumvikanisha ubuzima bushaririye babayeho. Badusakariye natwe tukajya heza nk'uko abandi baraheza, nta kindi kintu tuyisaba rwose. Imana yabikoze. Rutone narindi baturutse ku karere. Kugare barambwira ati uri mu cyiciro cya 3 nabufasha tugomba kugufasha. Mfite abana bataratu. Ikintu usaba uwama mabati babona isakaro n'inzu nta kindi kibazo nabafite. Umwana yajya kwiga gute nta mwenda afite nawuvana he? Abaturanyi bavuga ko umuganda watanzwe ariko ubuyobozi nabwo bwagashyizeho mu ngiro imvugo akabona isakaro. Nanya abaturage n'abacu turaturanye bararenganye cyane kandi nawe urabibona. Abana 8 urabona ko babagerekeranye n'umugabo ashaka kuza ninjoro kabona ari gusimbuka umwana cyangwa akamukandagira. Ikintu nakwifuza nuko wenda babaha amabati wenda bagasakara iyo nzu idahirima kugira ngo nabo babashe kuba baba. Maze imyaka 5 ihagaze gute? Ikintu nasaba leta nuko yarengera aba bantu, hari ibintu mbona batabaha. Urabona bakabaye nk'aya amabati kandi hari abantu banamugane bahaye amabati bakaba bo batayabona, sinzi impamvu batayabaha. Numva nasaba leta kabarengana nabo bakabona amabati nk'abandi bantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutete Mwanafundi Deogratias yatwijeje ko ubwo hamenyekanye imyirondoro ye iki kibazo kigiye gukurikiranwa mu maguru mashya. Ikibazo cyane twajyakana kirahari. Abijana nabo twatangiranye uyu mwaka ariko hashobora kuba harimo maze igihe koko. Mbonyintwari Jean Marie Vianney umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko ubushobozi bugenda buboneka ari nako imiryango idafite ubushobozi igenda ifashwa. Ubushobozi bugenda buboneka bagenda bafasha. Iki rero muri Mutete nuko bagiye bafashwa bamwe na bamwe n'ubwo tugiye twareba amazina ye tukabaza ubuyobozi bw'umurenge niba koko ari ku rutonde rw'abantu bakubakirwa, none tukabasaba yuko byakihutishwa nawe bamwitaho kugira ngo abashe kubona aho kuba nk'abandi banyarwanda bose. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mutete igaragaza ko abagera ku 100 aribo bakeneye kubakirwa, ni mu gihe mu kagari ka Mutandara abagera kuri 7 muri bo bagera kuri 25 akaribo bonyine bamaze kubakirwa. Ni mu gihe imibare y'akarere ka Gicumbi igaragaza ko abakeneye kubakirwa muri uyu mwaka bagera kuri 97. Abamaze gusanirwa bakaba ari 195, hakaba hasigaye abantu 869 bayibayeho mu buzima bumeze gutya. Ibisaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi gushyiramo imbaraga kugira ngo abaturage nabo babe heza. Isegonda TV mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete mu nzu y'icyumba kimwe iba mu muryango w'abantu 8.